Assalamualaikum, саламатсыздар, урматтуу Түштүк Корея чергесинде жашап, эмгектенип билим алып жүргөн биздин жалпы мекендештер, жалпы эле бүгүнкү майрекебизге келген коноктору амансыздарбы? Котмандуу кошолак күнүңүздөр менен. 한국 키르기즈스탄 수교 28주년 기념 행사에 참석하신 여러분 안녕하십니까? 지금부터 행사를 시작하겠습니다. Албетте, мына бүгүн Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы дипломатиялык достуктун 28 жылдыгына арналган майрекеге барыңыздар, кош келиңиздер. 네, 다시 한번 환영합니다. Урматтуу коноктору, азыр Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырат. 먼저 kirgiz 공화국 및 대한민국 애국가가 있겠습니다. 모두 자리에서 일어나 단성에 있는 국기를 향하여 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. Әлемде азыр болсо Корея Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырат. 대한민국 애국가가 있겠습니다. 감사합니다. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. Урматтуу коноктору, бүгүн Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы дипломатиялык достуктун 28 жылдыгына арналган майрекебизге келген коноктору менен сиздерди тааныштырабыз. Алгач Тогуро 민주당 партиясынын депутаты Чан Гёнте. 오늘 이 자리를 빛내주기 위해 오신 네 분을 소개해드리겠습니다. 더불어민주당 장경태 국회의원님, 네, 박수를 보내주세요. Кийинки катылуу коногубуз 50+ компаниясынын президенти Ким Йон대. 서울시 50+ 재단 김영대 대표이사님 오셨습니다. Seul шаардык кеңешинин депутаты Ким Хёрон. 서울시 의원 김혜련님이 오셨습니다. 네, 감사합니다. Бүгүнкү Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы дипломатиялык достуктун 28 жылдыгына арналган майрекебизди ачып берүүчү сөзгө Кыргыз Республикасынын Түштүк Корея жергесиндеги толук жана атайын гармулук элчиси Динара Амантуровнаны сөзгө чакырабыз.
중앙키르기즈공화국 등명정권대사 느나라 게메렴나님의 인사말이 있겠습니다. Урматтуу Чангёнтек депутат Мурза, урматтуу Корея компанияларынын жана корпорацияларынын мекемелеринин жетекчилери, айымдар жана мырзалар. 오늘 이 자리를 빛내주시기 위해 오신 장경태 의원님, 한국 기업 대표님들 그리고 내빈 여러분. Кыргыз Республикасынын жана Түштүк Кореянын дипломатиялык мамилесинин 28 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Бул мамиле эки элдин достугуна, руханий жана маданий жакындыгына, өз ара колдоо жана тыгыз кызматташтыктын негизинде курулган. 안녕하세요. 키르기즈스탄과 한국 두 민족 간의 정신적, 문화적, 친밀감과 우호적인 협력을 바탕으로 한 대한민국과 키르기즈스탄 공화국의 수교 28년 주년 기념 행사를 진심으로 축하드립니다. Бул юбилейдик дата эмес, бирок Айсулунун жана Айпери Борбор Азия маданий ассоциациясынын жардамы менен дипломатиялык мамилелеринин 28 жылдык маареке концертин көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп отурабыз. 오늘 이 자리를 마련해 주시는 아이슬님과 중앙아시아 문화예술협회 아이페리 덕분에 수교 28년 주년 기념 공연을 즐길 수 있습니다. Ошондой эле Азия маданий борборуна жана Ким Хосон мырза биякта отурат. Бул иш чараны өткөрүп, жардам бергени үчүн тең ыраазычылык билдиребиз. 그리고 이 행사를 주최하는 데 도움을 주신 아시아 문화원과 김호성 대표님께도 감사드립니다. Кореянын Кыргызстандагы мурунку эки элчисин дагы биз бүгүн таптык, бирок алар тилекке каршы келе алышпай калды. Бирок мындан ары дагы Кыргызстанда иштеген кореялык элчилерди биз чогуу тыгыз иштегенге даярбыз. 저희는 주 키르기즈공화국 대한민국 대사관 조대사 김장규 대사님과 정병구 대사님을 찾아 초청했습니다. 하지만 이 두 명은 오늘 참석하지 못했습니다. 앞으로 저희가 적극적으로 협력하기를 바랍니다. Мен ойлойм, кандай жылдарда иштебесе да ошол элчилер Кыргызстандын Кореянын ортосундагы мамилесине чоң салым кошту деп мен терең ишенем. 그 대사님들 양국과의 협력에서 많은 힘을 주셨다고 믿고 있습니다. Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы достук мамилелер жыл сайын бекемделип, көрүнүктүү натыйжаларды берүүдө. 키르기즈 공화국과 대한민국 우호 관계는 매년 강화되어 가시적인 성과를 보이고 있습니다. Эки мамлекеттин ишкерлери адистеринин жана жөнөкөй жарандарынын ортосундагы байланыштары кеңейип, туристтик жана билим берүү тармагында алмашуу күчөп жатат. 특히 양국과의 기업인, 전문가 및 국민들 간의 접촉이 확대되고 관광 및 교육 거리가 증가하고 있습니다. Учурда биздин мамлекеттер жигердүү диалог жүргүзүп, экономика, айыл чарба, IT, региондук өнүгүү жаатындагы долбоорлорду илгертилетип, бекем укук таза түзүлүп жатат. 현재 양국은 활발한 대화를 통해 경제, 농업, IT 및 지역 개발 사업을 추진하고 있습니다. Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы кызматташуу жылдарында жогорку деңгээлдеги иш сапарлар жалпысынан 8 жолу болуп өттү. 키르기즈 공화국과 대한민국 수년간 협력을 통해 총 8개 고위급 방문이 있었습니다. 2019 Корея Республикасынын премьер-министри Инагьон мырза Кыргызстанга расмий иш сапары менен барган. 2019년 이낙연 부총리님이 키르기즈스탄을 공식 방문했습니다. Бүгүнкү күндө укуктук базаны 46 документ камтыйт. 현재까지 기본 조약은 46개 문서가 포함되고 있습니다. Эмки жылы биз 30 жылдык Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн жылын өткөрөбүз. 내년에서는 저희가 30년 독립 날짜를 기증할 예정입니다. Ушул жылдары Кыргызстан мамлекеттик демократия жана эркин базар экономикасы өлкөсү болду деп айтсак болот.
29년간 독립한 키르기즈스탄은 의회 민주주의와 시장 경제를 가진 나라가 되었습니다. 3 жолу Кыргызстан эли бийликти демонстрация жолу менен алмаштырды. 키르기즈스탄의 국민은 오늘도 민주주의를 위해 열심히 노력하고 있습니다. Ошол окуялар акыркы күндөрдөгү окуялар менен эркиндикти сүйгөн Кыргызстандын эли бийликтин негизи булагы экендигин дагы бир жолу тастыктады. 최근의 일들에 자유를 사랑하는 키르기즈스탄의 권력은 국민으로부터 나온다는 것을 다시 한번 확인시켜줍니다. Кыргыз Республикасынын жаңы өкмөтү өзүнүн бардык эл аралык милдеттеринин мурда кол коюлган эл аралык келишимдердин так аткарылышын толугу менен сактай тургандыгын билдирип жатат. 키르기즈 공화국은 국제적 의무와 이전에 체결한 모든 양자 다자 조약 및 협정 이행에 전적으로 헌신하고 있음을 선언합니다. Элчилик Түштүк Кореядагы кыргыз диаспорасынын эмгегин жогору баалайт. 또한 주한 키르기즈스탄 대사관은 키르기즈 디아스포라를 키르기즈스탄을 위해 하고 있는 일을 높이 평가하고 있습니다. Тактап айтканда Айпери Борбор Азия маданият жана искусство ассоциациясынын жетекчиси Айсулу Ашыралиева бул жакта отурат. Кыргыз жана Корея элдеринин ортосундагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө кошкон салымын баса белгилеп кетким келет. 즉 중앙아시아 이주민 지원단체 아이베리의 아이슬루 아시랄리와 대표가 양국 간의 문화적, 인도주의적 유대를 증진시키는 노력을 대사관에 높이 평가하고 있습니다. Ошондой эле урматтуу депутат Чан Гёнке сизге да чоң ыраазычылык билдирип кетет элек. 의원님 다시 한번 감사의 말씀드리고 싶습니다. Биргелишкен аракеттер менен биз эки өлкөнүн элдеринин пайдасы үчүн саясий, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана туризм чөйрөлөрүндө өз ара аракеттүүнү мындан ары өнүктүрөбүз деп ишенем. 앞으로도 양국 공동의 노력으로 정치, 경제, 무역, 문화 및 관광 분야에서 인도주의적인 상호 협력을 계속 발전시킬 것이라고 확신하며 오늘 참석하신 여러분들께 변화와 번영 및 건강을 기원합니다. Барыңыздарга тынчтык, бакубат жашоо жана чын ден соолук каалайм. 네, 여러분들께도 평화와 번영 및 건강을 기원합니다. 감사합니다. 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 Ademesen keyingi sözler 더불어민주당 partiyasının жетекчиси 이낙경 ayımıyla bağlanıştı. Onun kutusu sözü geldi. 네, 지금 더불어민주당 이낙경 당대표님에서 축전이 왔습니다. 이영애님이 대신 읽어드리겠습니다. 축전. 대한민국과 키르기즈스탄 28주년 기념을 맞이해 문화교류 행사가 열립니다. 디나라 카멜로바 대사님과 장경태 의원님을 비롯한 관계자 여러분 고맙습니다. 키르기즈스탄은 대한민국의 중요한 동반자입니다. 1992년 수교 이래 개발, 교육, 농업 등 여러 분야에서 교류를 이어가고 있습니다. 올해는 키르기즈스탄 및 중앙아시아 5개국과 한중아 경제협의체를 발족하였습니다. 2007년부터 협력 포럼에서 쌓아온 신뢰관계가 만들어낸 뜻깊은 성과입니다. 양국의 미래를 더욱 돈독히 하는 초석이 되기를 기원합니다. 오늘은 키르기즈스탄의 문화를 느끼고 예술을 즐길 수 있는 소중한 자리입니다. 활발한 문화예술 소통을 통해 양국 간 협력이 더 긴밀해지길 바랍니다. 감사합니다. 2020년 11월 7일 더불어민주당 당대표 이나연 올림. 네, 감사합니다. Hormat ademesi keyingi söz 더불어민주당 partiyasının deputatı 장경태 mırzadan. 네, 장경태 더불어민주당 국회의원님 인사 발의 있겠습니다. 앞으로 나와주시기 바랍니다.
네, 안녕하세요. 서울 동대문을 출신 국회의원 정경태입니다. 반갑습니다. Саламатсыздар, менин атым Чаңгёңте, Корея Республикасынын 더불어민주당 партиясынын депутатымын. 네, 천천히 말씀드릴게요. 괜찮습니다. 네, 저는 지금 당에서 우리 수도 서울의 유일한 청년 국회의원이자 또 집권 여당의 전국 청년 대표를 맡고 있습니다. Мен азыр ошол Сеул шаарынын эң негизги биринчи депутаттарын, андан сырткары ушул биздин партиябыздын маданий иш-чаралары тууралуу агентствосунда мен иштеп жатам. 제가 대한민국에서 청년의 삶을 개척해 온 것처럼 우리 키르기스탄과 한국과의 교류를 개척하기 위해서 노력하고자 이 자리에 섰습니다. Мен ушул биздин Корея элинин маданиятындагы, биздин өлкөбүздү дагы алдыга башка өлкөлөргө ачууга аракет кылганыма байланыштуу мына эми Кыргызстан менен да биздин эки мамилебизди дагы алдыга узартып өткөрүүгө аракет кылам. 네, 키르기스탄과 한국 수교 28년을 매우 축하드리고요. 우리 디니나 케멜로바 대사님 너무 감사드립니다. 이 자리에 함께하신 한국 다문화예술협회 정동주 이사장님과 아이페리 아이스르 대표님 그리고 GX 칼텍스 허철홍 상무님도 모두 반갑습니다. Ушул мааракени даярдап берген биздин Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Динара Амантуровна, Айпири тобунун жетекчиси Айсуру Ашыралиева жана ушул Корея мамлекеттик маданий иш-чараларынын ээси Чоңдоң Жумурда жана бардык катышуучуларга чоң ыраазычылык билдирем. 네, 우리 이 외모만큼이나 정말 먼 나라라고 생각했는데 정말 더 가까운 나라라고 생각이 들거든요. 아마도 한국에 계신 많은 분들이 키르기스탄 그러면 대단히 먼 나라라고 느끼실 텐데 아마 저희가 그만큼 교류가 부족했던 게 아닌가 싶습니다. Мен башында Кыргызстан десе бул аябай алыс өлкө катары мага сезилчү, бирок биз мен Кыргызстан өлкөсү менен таанышкандан кийин биз эң жакын өлкөлөрдүн бири экени мага сезилди. Бул негизги биздин эң негизги бул биз бирибиз менен маданий иш-чаранын аздыгынан биз Кыргызстан деген мамлекет азыркы учурда дагы Кореяга алыс өлкө катары сезилет болуш керек деп ойлойм. 우리 대사님께서는 저희 옆집에 사셨던 것 같아요. 요모를 아무도 안 주시네요. Динара Амантуровна биздин кошунабыз болчу экенсиз. 네, 그만큼 저희가 여기서 멈춰선 안 되고 또 더욱더 더 잘 뛰기 위해서는 아마도 더 이런 문화행사 아이스루 대표님을 비롯한 많은 문화행사와 또 산업적 교류가 이어져야 된다고 봅니다. 방금 대사님과 아까 방금 전에 이 간담회를 하면서 차담을 하면서 느낀 것은 이 코트라마저도 진출하지 않았다는 것이었습니다. 그런 부분은 더욱더 우리가 좀 더 이 한국 정부가 노력해야 되는 것이라고 생각하고요. Биз ушундай бири-бирибиз менен жакын жайгашканыбызга да байланыштуу азыркыга чейин маданий иш-чаралардын аздыгы мени аябай капалантат. Ошондуктан биз маданий иш-чаранын аркасында жана андан сырткары биз Динара Амантуровна менен сүйлөшүп жатып, биз азыркы учурда Кыргызстан котрага кирбей турганын биз жана жан эле билдим. Ошондуктан биз бул Корея мамлекетинин дагы кемчиликтери деп ойлойм. Биз дагы көп аракет кылабыз. 제가 국토교통위 소속으로 주택과 철도, 도로, 항공을 담당하는 의원이니만큼 우리 키르기스탄과 한국과의 좀 더 밀접한 SOC 관계가 이어질 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. Кыргызстандын бардык тармактары, аба жолдору жана өзара катнаш аркылуу өсүү өнүгүүсүнө дагы көп аракеттерди жасайм. 토요일 귀한 시간 내주셔서 대단히 감사하고요. 우연한 만남이지만 소중한 인연으로 이어가겠습니다. 감사합니다. Бүгүн ушул акындарды өткөрүүбүздө чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. 감사합니다. Чоңрахмат Коткөзү Долатабыз. Андан эсе кийинки Коткөзүз 50+ компаниясынын президенти Ким Йонг Дэ мырзага. 김영태 서울시 50+ 재단 대표 이사님이 축사가 있겠습니다. 앞으로 나와주시기 바랍니다. 네, 반갑습니다. 서울시 출연기가 있는데요. 50+ 재단 대표 김용대라고 합니다. 반갑습니다. Саламатсыздар, мен атым 김영태, Сеул 50+ 펀드는 жетекчиси. 네, 아까 우리 장경태 의원님께서
디나라 캐널로와 우리 대사님을 옆집 아주머니 같다라고 하신 것 같은데 사실 장바구니 들고 나가면 아무도 몰라보거든요. 외국인이라고 생각하지 않을 것 같습니다. Динара Мантуровна, эгерде жана сиз биздин алдыбызда депутатыбызда айтып кеткендей, эгерде сиз дей жөн эле жакын үйдө жашаган биздин эң жакын кошунабыз катары эсептейбиз. Сизди карап турсак, биз башка чет өлкөдөн келген адам катары бизге танылбай, жаныбызда эле жашаган кошуна катары тааныйбыз. 저도 이제 서울 시민들이 이제 또 코로나만 아니면 우리 키르기스탄에 많은 분들이 올해 가기로 예약이 돼 있었는데 못 가서 대단히 아쉽습니다. Коронавирус пандемиясынын негизинде биз мен Кыргызстанга барганга бул жолу көп, менден башка да көп адамдар баралы деп биз өзүбүздүн пландарды түзүп жатканбыз, бирок пандемия аркылуу биздин пландарыбыз ишке ашпай калды. 같은 아시아인으로서 좀 교류와 협력 그리고 가까이 지낼 수 있도록 자주 만나는 게 굉장히 중요하고 그런 점에서 빨리 코로나19가 멈추고 우리 키르기스탄과 대한민국이 벌써 28주년 됐는데 좋은 관계로 발전하길 바라겠습니다. Ошол COVID-19 пандемиясын батыраак жеңип, биз мындан да сырткары 28 жылдан бери биздин дипломатиялык кызматташына 28 жыл толгонуна байланыштуу биз көп дагы мындан дагы эң жогорку деңгээлде карым-катнаштарды өткөрүүгө аракет кылалы. 제가 얘기 길게보다는 진심으로 축하드리고 30주년 될 때 큰 행사를 한번 하는 걸로 하고 우리 아이수로님을 비롯해서 준비하신 공연 빨리 보는 게 좋을 것 같습니다. 감사합니다. Себеби кыскартып 30 жылдык биздин кызматташтын 30 жылдык болгондо мындан да чоң иш-чара өткөрүүгө аракет кылалы. Чоң рахмат. Рахмат разрешениңизге. Ал эмсе азыркы сөз Айпери Орта Азия бийчилер тобунун жетекчиси, көркөм жетекчиси Айсулуу Ашаралиевада. 오늘 행사를 주재한 대회 이장님 아이수 아시라이바 인사말이 있겠습니다. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын дипломаттык калкасынын 28 жылдык мааракесине келип колдоо көрсөткөн коноктор жана катышуучулар. Майрам күнүндө сиздер менен бирге болгонума абдан кубанычтамын. Маданият бул саясий айлана чөйрө, тарых, кадасал дүйнөнүн бир көрүнүшү болуп саналат. Ушул маданиятта жашап келүү дагы бир кенч. Жана бүгүнкү биздин кечебиз дагы бир натыйжа болду деп эсептейм. Кечеге салым кошкон Кыргыз Республикасынын Кореядагы элчилигинин жааматына жана мекендештерибиздин ар бирине терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. 안녕하세요. 중앙아시아 문화예술협회 아이페리 대표 아이슬루입니다. 대한민국 키르기즈공화국 수교 28주 기념문화 교류 행사를 치르게 돼서 기쁘고 설레한 마음을 이 자리에서 여러분들과 같이 나누고 싶었습니다. 또한 이 자리에 빛내주시기 위해 참석해주신 네 분 여러분과 출연자 여러분들께도 감사드립니다. 문화는 한 사회나 집단이 가지고 있는 독특한 생활 방식입니다. 문화는 자연 환경이나 역사와 전통, 그 사회 속에서 살아가는 사람들의 모습에 다르기는 하나 세계 각국 문화는 모두 인류의 보물입니다. 그러한 노력 중에 하나는 바로 대한민국 키르기즈 공화국 수교 28주년 기념문화 교류 행사라고 생각합니다. 끝으로 대한민국 키르기즈 공화국 수교 28주 기념문화 교류 행사를 치를 수 있게 협찬과 후원을 해주신 모든 여러분들에게 진심으로 감사드립니다. 내년에 코로나 없는 세상에서 더 좋은 밝은 건강한 모습으로 만났으면 좋겠습니다. 모두 건강하시고 행복하시기 바랍니다. 감사합니다.
материалдык билдиребиз. Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосунда дипломатиялык достуктун 28 жылдыгына арналган мааракени атайын куттуктап келген конокторубуз бар. Силердин алдыңыздарда Novia B-тобу. 오늘 특별히 양국 간 수교 28주년 기념을 축하해주기로 온 노비아 걸그룹입니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하세요, 너비입니다. 네, 방금 들으신 곡은 블랙핑크와 BTS 선배님들의 곡이었습니다. 여러분 어떠셨나요? 오늘은 이런 너무너무 특별한 무대에서
여러분들이랑 함께 할 수 있는 게 저희한테 굉장히 큰 영광입니다. 그럼 지금은 우리가 감당한 멤버 소개해드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 너비아의 키르기스탄에서 온 제인입니다. 반갑습니다. 예쁘게 봐주세요. 네, 안녕하세요. 저는 너비아의 러시아에서 온 감입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 너비아의 키르기스탄에서 온 아이다이라고 합니다. 여러분, 다음 곡은 부시베이비라는 곡입니다. 재밌게 봐주세요. 지금까지 너비였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Сразу билесеңіз, концерт тізімінің араласа санавесте сериалдыңыздарға трот ырчысы 이영애 아이를 шақырамыз. 곶꼬리 가수 이영애님이 노래가 있겠습니다. 네, 박수로 보내주시기 바랍니다.
유튜브 방송을 하고 있는 깨꼬리 이영애입니다. 인사드리겠습니다. 정말 고맙다라서 이기세스 가지드린다가 개인경업들은 세도한테 잡혀나왔어. 아담에세 타이완 өлкөсінің жараны Шүйонпе 아역스들에게 오롯도 가서 그냥 포인트를 했지. Шүйонпе 오르와키 연주가 있겠습니다.
네, 감사합니다. Ayperi Orta Asia Bijnertoa. Central Asia Dance Group Ayperi. Jumang Asia Muyong Team Ayperi. Kırgız halkım düne yanağından bütkönley
Батырдың сүргіштің арғандай жер көтерген балбандай жер жайнаған қол келсе жетеген ғана манас қабылан жекелеп сайып алғанда Құтманың манас қабылан құланы таптап құш қылған Қуғанға баққан қырғызды Құтманды бүгінгі тұш қылған Күні құштаптап құш қылған Тентеген жейіп жұрт қылған Темселеп қалған қырғызды Кемдікті бүгінгі тұш қылған Аққан жашын қырғыздың Қиған манас емес пе Арған жерден жоғылып Жиған манас емес пе Қырғыз үшін ұрағыз Қорған манас емес пе Қияматта ұлықыз Болған манас емес пе Қасиетті барынан Ашқан манас емес пе Қалқозынан түшпөгін Даста манас емес пе Олты мені қырғыздың Оянып қолы тумары Қапсалан іште қолдығын Қадымге бері сыңары Майданға келсе әрғачақ Манастап шыққан ұраны Аңдықтан атын ұмытпай Әрғачақ есте бар тұрғаны Айкөл манасты 이동면 아이들이 잘된 위치로 변화했다고 합니다. 네, 정말 우아하고 너무 아름답죠? Шарахмат концертімізді назарлатамыз. Тыңдармандарга Гүлайым Қожамқұлова қызылды шақырамыз. Маш фотой көзімше бермекші. 네, 이어서 고정컬러와 굴라임님이 키르기스탄 전통악기 고무주에 연주해 주겠습니다. 마시 모토이.
Чоң рахмат, Машбатай би көйсүменен Гүлайым Кожомту алды. Ал эми сиздердин алдыңыздарга Динара Кочкарбаева тарабынан даярдалган улуттук кийимдер көргөзмөсү. 네, 다음은 한국 키르기즈스탄 문화 교류를 위한 패션쇼가 있겠습니다. 먼저 코치코르바이와 디나라 디자이너님이 전통 의상 패션쇼를 감상해 주시기 바랍니다.
рахмат. Дизайнер Динара Қошқарбаева даярдаган кийимдерди көргөнүбүз болду. Ал эмсе кийинки кезек Корей улуттук кийимдеринде 한복. 이어서 한국 모델들의 패션쇼가 있겠습니다. 네, 박수 한 번만 더 보내주시기 바랍니다.
것이라 우아합니다. Eri улуттук кийимдер көргөзмөсү самбот болду. Анан сиздердин алдыңыздарда стилист жана дизайнер Замира Болдошова, Жумагүл Сариева тарабынан даярдалган кийимдер көргөзмөсүн назарыңызга көрмөкчүбүз. 네, 이어서 계속 패션쇼가 있겠습니다. 자미라 볼더쇼와 및 주마귤 사리에와 디자이너님들이 전통 의상 패션쇼를 감상해 주세요. Дизайнер жана стилист Замира Болдошова, Жумагүл Сариева тарабынан даярдалган улуттук кийимдер көргөзмөсү болду. Бүгүнкү улуттук кийимдер көргөзмөсүнө катышып берген кыздарыбызга ыраазычылык билдиребиз. 네, 오늘 이 행사를 위해서 소개해주신 모든 모델 분들께서 감사의 말씀을 드리겠습니다. Чорхат алеми биздин кыздарыбыз кийинки номерге даяр болуп кийимдерди алмаштыргыча силерге ыр десте тартуулайлы каалоо коюңуздар. 네, 우리 다음을 준비하기 위해서는 아이페리 무용단 멤버 사회자 메데리가 노래를 한 곡 부른대요. 괜찮으시겠죠? 네. 안녕하세요. 키르기스탄 사람 메데리입니다. 한국 온 지 5년 됐습니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다.
감사합니다. Жаргал газеталар болтоос кезекти 비거스 айзатты кызыбыз Сарынчы Бөкөй бийни билдирилди. 키르기즈스탄 전통춤 있겠습니다. 아이삿 사른주 베코이. Сарынчы Бөкөй биймен айзатты колдор арасында билдиребиз. 네, 감사합니다. Özet alızlarga Gülay Kocankul adayı kızımızı çakırağız derge göğüs ettirmekçi. Ergime göğüsmeni. 네, 굴야임님이 고무주로 에르김의 악기를 연주해 주겠습니다.
Gülay Koyonkova Ergime göğsüne bulduk. Kol çağlar. Чоң рахмат, концерт тизимден арылантабыз. Сіздердің алдыңыздарга көптөгөн конкурс фестивалдардын катышуучусу, жеңүүчүсү жана байгелүү орундарынын ээси Айпери Орто Азия бийчилер тобу. 네, 마지막으로 키르기즈스탄 무용단 아이페리의 멀멀음 전통춤이 있겠습니다. Ayperi Orto Asya Biyçiler Tovau. Central Asia Dance Group Ayperi. Juang Asia Muyong Team Ayperi. Gittin görkü vurmeden ağabildin görkü vurmeden Sigan sulmen bölüm ağabildin olsun vurmeden Yekinlerin kızıldan açılganday bölmedim Bir karasan bir koç açılganday bölmedim Manday çaçın margalan dileğindey bölmedim Senin ışkın balanıma dileğindey bölmedim Sıcakkan gülüm, zargın çiğretine sıcakkan gülüm, zargın çiğretine sıcakkan gülüm, zargın çiğretine sıcakkan gülüm, zargın çiğretine sıcakkan gülüm. Ayperi Orto Asya biyçiler тобу финалыңыздарда бөлüm бийменен. 네, 무용단 아이페리였습니다. Алеш урматтуулуктар, бүгүн ушул Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы дипломатиялык достуктун 28 жылдыгына арналган мааракеге активдүү катышкандарды сыйлоо үчүн Кыргыз Республикасынын Түштүк Корея жергесиндеги толук жана атайын карымдык элчиси Динара Амантуровнаны чакырабыз. 네, 이번 행사를 위해 수고해주신 분들이 시상식이 있겠습니다. 키르기즈스탄 대사님 수고해 주시겠습니다. Анысы азыркысыз Кыргыз Республикасынын Түштүк Корея жергесиндеги толук жана атайын укуктуу элчиси Динара Амантуровна.
урматтуу коноктор, ушинтип биздин бүгүнкү мааракебиз аягына жетти. 네, 존경하는 내분 여러분, 오늘 저희 행사가 여기서 마무리됐습니다. 아ягына чейин отуруп катышып кеткен сиздерге чоң рахмат. 끝까지 참석해 주셔서 진심으로 감사합니다. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүн активдүү ушул мааракени өткөрүп, анан Кыргызстандын баркын чыгарып жүргөн ушундай бир IPERI тобунун командасын кичине куттуктап кетет элем. 오늘 이 기회를 통해서 저희가 다양한 여러 가지 문화 행사 및 키르기즈스탄 발표를 진행하는데 항상 적극적으로 도움 주신 IPERI 협회 팀원들을 저희가 감사의 편지를 수여하고 싶습니다. Кичине 5 мүнөт ушундай көңүл буруп берсеңер, мен куттуктап ушундай ыраазычылык кат берип коет элем. 네, 마지막에서 5분 더 시간 내주시면 진심으로 감사하겠습니다. Мен окуп коеюн. Уважаемая госпожа Ашаралиева Айсулу, позвольте от лица всего коллектива посольства в Республике Корея, Кыргызской Республике в Республике Корея, а также от себя лично поблагодарить вас за активное содействие и помощь в проведении культурных мероприятий и презентации Кыргызстана в Республике Корея. 중앙 키르기즈스탄 대사관은 여러 가지 다양한 문화 행사와 키르기즈스탄 발표를 진행하는데 적극적인 도움과 협력을 주신 것에 대해 진심으로 감사합니다. Тесная работа посольства с кыргызстанской диаспорой позволяет сделать нашу страну более узнаваемым для граждан Республики Корея. 키르기즈스탄 디아스포라와 중앙 키르기즈스탄 대사관의 더 긴밀한 협력을 통해 저희가 더 많은 한국인들에게 키르기즈스탄을 알릴 수 있습니다. Посольство надеется на дальнейшее тесное взаимодействие с вами во благо нашей прекрасной родины Кыргызстана. 아름다운 키르기즈스탄의 미래를 위해 더욱 긴밀한 협력과 교류를 중앙 키르기즈스탄 대사관을 기대합니다. 감사합니다. Еще раз спасибо. 감사합니다. Солтекова Эркина. Ушундай эле сыйлык менен Солтекова Эркина сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен кийинки айымды чакырабыз. Кожомкулова Гүлайым. 네, 이어서 같은 내용으로 시상을 이어가겠습니다. 굴라임. Абдыкафар кызы Акшайыр. 굴라임. 이와 내용은 같습니다. Урмат кызы Улай. 이와 내용은 같습니다. Сыдыкова Айдай. 네, 아이다이님 나와주세요. Кочкорбаева Динара. 네, 디나라님. 네, Леонтьева Камила. 네, 강미화님 준비해주세요. 네, 이어 같은 내용으로 메델님이 나오겠습니다. 강미화님 나와주세요. 네, 메델. 네, 모두 시상을 축하드립니다. 앞으로도 양국 간 교류의 수교를 많이 해주시길 거라고 믿습니다. 네, 대사님 감사합니다. Шарфат елчилигизге ыраазычылык билдиребиз. Мына иштерибизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу коноктор, урматтуу бүгүн концертибиздин жалпы коноктору, мына бүгүн Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы дипломатиялык достуктун 28 жылдыгына арналган мааракебиз соңуна чыкты.
көңіл бургандарга чоң рахмат, ыраазычылык билгилейбиз. 네, 이상으로 행사를 마치겠습니다. 끝까지 참석해 주셔서 감사합니다. 이상입니다. 네, 감사합니다.